Yurin. Makanan khas apa itu? Makanan khas di Juma-Juma. Di Parharuanan. Parharuan Bulun. Kapari kunari sing nungharuan Bulun be sing laku. Lima bahan setor, kinso. At surga nu. Nah. On masabari, on masibak. Lo sibak ge na nasong laku-laku aja bahan jadi sambal. On itu dijoring. Nah. Mantap. Minumannya apa itu minumannya? Minumannya. Bagus tukasan. Oh. Campur pokoknya bir bintang sama gaines. Gaines. Wow. Kai. Oh mae, ngam ada juring. Syukur. Dan nanti. Mata-mata. Sehat panjang umur. Ngon halak lupa. Gusto dong na mga tu sa lupa. Telepon do na hak sa lupa. Pakarsap pun Bin rimbang. On kaya ngudong na burit mataon. On sig burit mataon. Mapapangani mata-mata. Makanan KFC, spaghetti. Spaghetti. Lewat. Kalah lah ya. Kalah. Ini baru diambil semua. Langsung direbus.